Kadi barang antik lan. Berantik apa, John? Kadiri ya. Akadi nga engaan. Siapa ya sandi ngaji ya? Oh iya. Kadang tadi saya jual ke Agus rumah. Kebaya apa, John? Lah, itu lo tahu, jengko kolektor. Kolektor apa? Pola kolektor korek ya? Gila mau lo percaya. Kok tanya kering lain, boy. Saya nggak cek kasta. Iya. Mon bada, gelem saya berempat kakek. Pokok persis ban asli, kadi foto, engkau bangal 10 juta. Ongkuan ya? Mun ongkuan bingkok nyarakin ah. Roma kadi bada ngaji ya? Abongku, patator ya. Mun bada, daku kiba ke Roma. Kok seti mole ya? Saya nggak apa dinas. Yun. Duh, ki anu na jual ke Agus. Kena ki pole boy ke Agus ra pola bada. Lumayan 10 juta. Gus. Agus. Berdiri mah kaki Gus. Gus. Beda pelan. Maka dia tabeng macan. Tojuh lu. Ki anu na cangkang saya beli header kamu mah. Cangkang apa lan? Cangkang seraja ruah saya beli seketebu ro. Gus. Kok aculeri ya apa? Apa jalan? Fosil Gus. Kebaya apa engkau? Ya tak lah bajar ya seket. Kebe melerokok engko. Tengok. Ibu share. Seket ya. Yud. Kelangkong ya Gus ya. Gus Yud, kamu ya. Apri. Kenapa pemitanya ki boleh? Mon bada bingkok beli boleh Gus. Ibet nah. Ada lan. Bento ulum lo ning nje. Ya bingko beki. Cangkoro kebaya apa jala cangkang? Duh, palang. Ada apa lan? Enggak ada apa-apa. Ya wes Gus, kok mulai boy? Cok ngara apa dalan lo? Ada terok bunte boy. Ya bilu kon ulu. Cerom nih disa. Are faya, remon bareng sampai tada ya lu. Bisa 10 juta melayang nyaden mata. Ya, ini ber 10 juta nah. Pulakin bereng nyari. Lum. Ulum. Lum. Beda pelan. Ya tahu kan nak. Hede beri anu bi Agus. Lah, mak ngerem Gus. Ya kan nak masuk. Je Agus ya. Kini rok bunte.
Yang pada dinak kakelan. Kok cang mole yang. Apa itu Gus? Pula ada kayak norok buntai engkok lah gele. Iya didik lan. Mari nang. Cek kok penasaran. Ken beda apa lan? Maka di orang atau kerang. Idelan ji lum. Atanya cangkang. Cangkang sekam Gus. Juang. Cangkang raja bingkok sebagi ke hede. Delan ada sarian ji yang. Tuh goyengan reng kilo. Apa Gus? Tahu lu. Delannya apa buru? Maksa suruh beli. Uniki ya Ferrari. Kalangkor apa Gus? Kebanyakan apa kake? Ken labur Gus. Lu ya kan lagi ibu. Sekelangkor Gus ya. Ya. Menida iya karena cangkang dia masuk barang antik, beda orang semula larang. Siapa semula barang kau dijualan? Tahu delan jah pas sampai bejuru no. Aji ya pas lo percaya ke colon cetak. Dah iya bain, mayu ada kape norongkok ka konjono, mari percaya aja. Iya Mayu. Ayo. Kamu ada John? Ya karep karo men hedeng kok lan. Ya hedekan nak. Ibu burung. Dah iya John, nak kan nak relo percaya aja, cek cangkang ruah masuk barang antik. Oh, abah segi ya. Ini mayu kau juga ke rumah dulu. Ya mayo. Ya tahu dinar. Iya, baju. Mari nak. Ya apa itu? Iya John. Apaan? Karo kok ya? Iya tuh. Daram aja John cerita. Cang delan baru semula larang. Iya ongkuan Gus, engkau sebenarnya. Kabe apa John? Iya nyaman barang antik lum. Kabe koleksi. Engkau setiap kolektor. Bengal majar berempe deh John. Kecangkang dia. Pokok persis bentang foto mungkin 10 juta bengal. Hah? 10 juta? Ngecit ya, ngeding pas saya 10 juta. 10 juta? Lumayan ke gue beli motor. Duh, 10 juta kita lah mata. Hari ada iya karena reng satela pada tahu kapi. Lain apa serah begitu lo maleta atau keran. Derma. Iya, setuju kok aja. Ada lo. Ih kok setuju. Tapi anu kan nak. Wes rezeki petapian. Kan lala konin cangkang. Eden dia dina. Anu Gus. Lan. Cangkang besar. Di engkau kening tumpat. Aduh lum. Borong 10 juta. Wah. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig